Ke National People's Party NPP minta kesengi ke khat praterik Jemang kalau pelong ye kejingelap election patba hayau Mahathir Ribhoi District ban panjing kersha ni patba nak kebenta ban Punjab Don Buram yau kertong keseng Professor Dr. DRL Nonglat ubalong ukertong ke NPP ban ya aireng hak election MP Shiting Samoy na ke Shillong Parliamentary Constituency. Hakini kejingelang patba kinong kershan keseng rengkat bikinong syong yau kilawan ban sengap di kejing keren jong kinong ilam ke NPP ki belepin pau ye kitong bat jing yu i jingai jong keseng halor ka roi kapar jong ke jela bat kejing mentoi jong ki patba. Kinong ilam ki lekar pat ru i ki patba bikin ai kejing kershan pura yu Professor Dr. DRL Nonglat kenang bo unlak ban job Don Buram hakini ke election Shiting Samoy. Kinong ilam ki belawan bandon bentalang hakini kejing ilang ki kentup yuba Hamletson Darling, State Working President ke NPP, Dr. Celestin Lingdo MLA Komsning, Ba Charles Marngar MLA ke Mauti, Kong Rona Kemdet MDC ke Nongpo, Ba HM Shangpliang Spokesperson ke NPP, lembat kiwei pa kinong ilam ke parti na ke district rengkat kinong kershan ke Seng. Haba ajing keren Professor Dr. DRL Nonglat da kajing sngaurit ulapan kajing kershan ni kipat ba ke Mauti bat ke Ribhoi District ban Punjab Don Buram yu hakini ke election Shiting Samoy. Ulo angru balada kipat ba ki ai kajing kershan yu untre shitam ban wanra e karoi kapar bat ban Shakri Hoki kipat ba jong ke jela. Haba keren halor kimat ki bayade bat kabha kamiat jong ke jat ban riu u Dr. Nonglat ulapan ru kajing kershan ba amtang na Ribhoi Henry Nabaro lai pun riu tli ki constituency Hakasi bat Janta Hills. Ki parari nang ne na Mahoti constituency naga Henry Bhoi bat Nabaro ki lai pho riu tli ki constituency hapo ka Shillong Parliamentary Constituency. Banya wan syakmat banya trilang batnya hakini ka MP by election kabangsawan jakaba wengno ya kaji yasio persya parti hanai man ai ya kaji kershan hau ketong jaga National People's Party ka parti kabayalam ya ka sarkar ha ka jalan badagata nginlek kom ka ikhtiar kabaklan ban kren na parliament ban penurlong yakini kijing dankam jong upai pa hapo jong kajala nga kenturu ya pi ban wengno yakini ya isi para brio ban wengno yakini ya shun para brio ban wengno yakini ya kenshot ban penki ban penbitar yano bat persya yano harai ban khan ban duriap nakamenta kapha kamiat karoi kapar bat nakamenta kajing songsok songsngan hapo lakajong kajela ban kentiu yakari bat yakajang menriu ban kentiu yaka imlang kasalang yakisnong yakithau ban iwei iwei ladang imla bani para beriu kumno nginong bangi ya kajat benriu ngakentu ya pi ban ya pulang ya kikti ki jong pi kabamat ban ya trai sitam ban mi nang ni ban trai sitam la kamenta ban wanra ya ka jingjob chong ka National People's Party hakani ke MP by election ke Banwan ban pendam lot ye kijimot yang berkhat ban pendam lang ye kijimot yang berkhat ban sirhem kamansim naga benta ban Punjab yau kertong jong gene ka parti ka National People's Party sa sisien ngapen ken mau ya kitien pira bat kita kilong hapdeng ke bakum kene ke jinglong jong kari bat ka jat benriu tong ina kut jimot rengkat batna ban penbha ban pensyai bat bantai kublai sibun kerpangnya kamahati IMLA jongpi ladap ong ladap election nong po kasurop na nong po siya umden siya sonopur kataru kadang iyay kacing tray lada pilek siya patar kema
na umling siapa terkemak mensua lada pilek ke jinglek ke basisngi sisngi pihak somtai bapang met bapang sikai Henry menta ke surok kala sukjai kapa terkemak kalayo ke subdivision kamau hati kalayo ke blok ke baming suam don hato kita kimdei mo kikam baka sorkar NPP kalale hato nyinge ya kita ki baong ba ka sorkar NPP kamle nengin nge ya ki jing shisha ki bangiyo bat ka jing shisha ka shai bat ka pau hanga bat hapi ladangi ya kren ya uput saudang senda bat ka asam ka bangiadon ka jing ya kaja haki sau posan sau po prasnem keng san posnem Kidon kat arteli kita kijaka ki banyak ni lane ki area of difference. Amdan balai mensua. Henry menta naga kadar reuteli ladap pan penyebek. Ladap penbek ladap kesuk bat menta ki ya imsuk imsain. Reu naga kadar kamut 50% ladap penbek. Kabasa kalong satang riu teli kicaka ki bang habat penbek. Tementa habala yo ya ke sorkar ke batumai hapo asam. Ngam artatin u chief minister ujongi yakin riu teli ki badangsa en saya keren bat en saya penbek. Hato mangabat mapi. Nginong ba kane ke sorkar kamle kata tekalalong ke babaklah. Kaniga sorkar kale sibun kiai tang ba kam kwa ban halatan hasurok kapan i de kikam haus nem baladep ngatarai hapo social media baro pilayo bau chief minister u deputy chief minister baro arngot kialek hayodu hakapor ka bather ba uslap bat kilek banjungo ya kajing jenjar jong upat ba kilek ro bandrung di isya ban bam jado ha kawe kadukan tejayu upat ba hakine ki kindiat sengi kaju ka grup ke bahala separo ki kendong kensurat ke ong dei nagadau jongi baki MLA ki minister baro ki layat tinglut syajaka bakim julai ro kilek dukan jado bakim jutip hangno ki don ru kilai bam jado baki ting yang i thot hana pinge ya kata nga ong baro kita kinia bangja jongki kilong kinia kamka isuda haga kat lai tarik jong ubnai agos arpo arbusan u chief minister ulai banbu mau nongrim ulai banbu mau nongrim hapo yodo lalaki bon kum kita ki perta kari bekerja benriu jongi kenom kiu kenom roy namar balai kiyo i tangi ya ke babakla ya ke badai kim kuat ban sengap haga khatlai tarik jong u benai agos u chief minister ulalai banbu mau nongrim ya ke wei ke projek hapo yodo bat kata ka projek kadai kepala ai bisa da ka NEC ringkat bat ka sorkar jela kepala poi saka khatlai klur kendai polak ban layu kawai galong ban realign ya ki pipe ki bayat kulmar apo yodo kabaar ban penbahai ki samyo airong airuk kabalai ban highlight kabasau ban penbahai ki tuki surok ya kijat bangin late hit late tada hapo yo kani ka jing tre kalayat syait menta hapo ka jing pek jong ka urban affairs department anda kani ka jing tre ka dep mano ban sup mano ban yo jing mentoy hato omdei mangi ki pai ba hato omdei kitu ki barung hayo ban late di lane ban late hit hato omdei baro ki pai ba ki balik penon kam ya ka yodo kamlong mo kacing snow sarong banong kane kadai ka yodo kabamangi ngi nadu handai hantai ngi kwa bakan kiu irat